Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi b'Umurage Online TV, akani kakanya tuba tugiye kubagezaho amakuru agiye atandukanye. Amakuru rero nta yandi, ni amakuru abari kuvugwa hano mu gihugu ndetse no hanze yarwo, amakuru aba yagiye atandukanye aho ari kuvugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye hirya no hino, yaba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Rero kora subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona inkuru zacu ndetse unabane natwe. Inkuru rero nta yindi irimo iravugwa, inkuru ni inkuru iri kuvugwa navuga ko yaciye ibintu muri iki gihugu cy'Ubushinwa nyuma yo kwibasirwa na virusi ya coronavirus. Ni inkuru ko inzige zishobora kuba zigiye gutera kino gihugu cy'Ubushinwa. Nkuko tubikesha televiziyo imwe yo muri iki gihugu CGTN, baravuga ko iki gihugu cyiteguye guhangana n'ibitero by'inzige zishobora kuzaba ziturutse mu bihugu bituranye aribyo Pakistan, Kazakhstan ndetse n'Ubuhinde. Iyi nkuru yakomeje guhangayikisha benshi muri iki gihugu cy'Ubushinwa nyuma y'uko kibasiwe na virusi ya coronavirus. Ubu Bushinwa bwiteguye guhangana n'inzige nyuma y'uko iriya virusi ya coronavirus imaze kwica Abashinwa barenga 200,000. Inzige zimaze iminsi zarayogoje muri ibi bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ndetse no mu ihembe ryayo. Inzego za leta z'Ubushinwa zasabye abantu gutangira kwitegura ko inzige zishobora kugera muri iki gihugu ziturutse mu bihugu by'ibituranyi harimo Pakistan, Kazakhstan ndetse n'Ubuhinde. Hari impungenge yuko bizagorana mu Bushinwa guhangana n'izi nzige kubera ko iki gihugu cyabo kitigeze gihangana n'izi nzige mu mateka. Bikekwa ko ziriya nzige zizinjira mu ntara ya Tibet zivuye muri Pakistan n'Ubuhinde. Izi nzige zishobora kugenda zinjira mu duce tugiye dutandukanye twegereye imipaka y'ibi bihugu by'ibituranyi harimo Pakistan, Kazakhstan. Hari abavuga ko ziriya nzige zishobora kuzagera mu Bushinwa zivuye muri Kazakhstan zigatunguka muri Xinjiang mu ntara navuga cyangwa se ni agace kegereye iki gihugu cya Kazakhstan. Biteganyijwe ko zishobora kuhagera muri Kamena, Nyakanga, Kanama 2020. Bivuga ngo Ubushinwa bushizemo imbaraga muri ibi bijyanye no guhangana n'izi nzige, bashobora kuzikumira hakiri kare. Uretse ko izi nzige iyo zigeze mu gace kamwe cyangwa se zivana zijya ahandi, aho zivuye zihasiga iheruheru kuko nta kintu na kimwe ushobora kuhabona kikiribwa, aribyo bishobora kuvamo intandaro kuba zishobora kuba zatera inzara muri ako gace zivuyemo, kuko nta kimera gishobora gusiga aho ngaho. Abategetsi bo mu Bushinwa mu bice bituranye na Pakistan mu binde batangiye gutera imiti mu bigunda ahantu biteganya ko inzige zizaruhukira zikinjira muri iki gihugu. Inzige n'ibiguruka bishobora kugenda ibirometero 150 ku munsi. Iyo zigize amahirwe zigahura n'umuyaga zishobora kurenga ibi birometero. Aho bigeze bikasanga ibimera zibikokora ku buryo nta babi risiga kuri ibyo biti. Izi nzige zishobora kona imyaka zigahera kugeza ku ruti cyangwa se icyo twakwita steam. Abahanga bemeza ko izi nzige rero zidakunda ahantu hakonje, zikunda ahantu harangwa ubushyuhe. Murabizi ko bino bihugu byinshi byo muri Aziya uhereza Pakistan, Kazakhstan, Ubuhinde n'Ubushinwa n'ibindi bihugu ndetse bigiye bituranye, ni ibihugu bikunda kurangwamo ubushyuhe ku rwego rwo hejuru. Uhereye ibihugu uretse igihugu navuga ko nabwo ni igihe ni ibihe bigiye bitandukanye. Igihugu cy'Uburusiya nacyo kikunda kugaragaramo ubukonje, nabyo bigira sezo yabyo, ariko akenshi umubare munini w'ibi bihugu byo muri Aziya bikunda kurangwa n'ubushyuhe. Akaba ari kimwe mu ntandaro yuko inzige zishobora kwataka cyangwa se gutera kino gihugu cy'Ubushinwa cyugarijwe n'indwara ya coronavirus. Abemera bo baragira ati ese niba koko Ubushinwa bukomeje kugaragaraho ibi bimenyetso bivugwa muri Bibiliya, ese ntabwo byaba ari agatambo, cyaba kigiye kuba agatambo mbere yuko imperuka yaba igiye kuba? Nagusaba gukora subscribe rero kugira ngo uzajye ubasha kubana natwe ubone amakuru yacu ku gihe naho utaha.